Nereye bırak? Bahşişden kız, vrata. Nerede müzik? Durmada? سعادتی تو دولتی تو به گزند بود زیدوی زمانه ها رسیده ایم و زیر پرچمی تو صف کشیده ایم زنده بود شیراتان تاجیکستانی آزادمان ассалому алайкум дӯстон азиз мухлисон ва ҳаводорони футбол, ҳамаи шуморо ба тамошои рақобати дастаи ҳосилот ва панчер даъват мекунем ки дастаи мазкур барои гирифтани зинаи сеюми мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон мубориза мебаранд ва айни замон ҳайати дастаи ҳосилот ба мо шумо пешниҳод карда мешавад ки дастаи мазкур акнун сеюми мусобиқа ҳайати асосӣ ва баъдан ҳайати захирави дастаи мазкур ба мо шумо пешниҳод карда мешавад ки ман албатта ҳама ин футболбозонро ба шумо шинос хоҳам кард ва ин бозӣ яъне умуман ҳамин мусобиқаи анъанавӣ аст ки пеш аз оғози мавсим баргузор мешавад. Як мусобиқае ҳаст ки дар рафти он дастаҳо метавонанд футболбозони нави худро бисанҷанд ва бархе аз футболбозони навро албатта баъдан боз бо онҳо шартномаи ҳамкорӣ банданд ё шартномаи ҳамкорӣ набанданд. Дар ҳамин ҷо тактикаҳои нав санҷида мешаванд. Сармураббиён метавонанд албатта ба хулоса оянд ки дар ин ҷо кадом футболбозон дар кадом мавқеъҳо метавонанд беҳтар бозӣ кунанд. Ҳама ин албатта метавонад аз он даъват бидиҳад ки мутахассисон дастаи худро омода мекунанд ва ин як нав албатта метавонад омодагии хуби дастаҳо бошад ва албатта имрӯз бозӣ барои дарёфти зинаи сеюм ва ҳамчунин бозии финалӣ ҳам баргузор мешавад. Мо шумо маҳз мутаваҷҷеҳ мешавем ба бозӣ барои дарёфти зинаи сеюм. Довар садошаи худро баланд мегардонад. Бинандагони азиз, биёед акнун дар ҳамин фурсат шуморо бо ҳайати ҳарду даста шинос менамоем ва биёед оғоз кунем аз дастаи ҳосилот ки дар рақобати имрӯза футболбозони ҳосилот ҳамчун дастаи мизбон ҳастанд, яъне мизбони номиналӣ бозӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ
сурат мегирад ва дар инҷо даставо кӯшиш хоҳанд кард беҳтарин бозии худро нишон бидиҳанд ва ба гирифтани мақоми ифтихорӣ яъне ба гирифтани зини сеюм ноил гарданд. хуб ҳайати дастаи ҳосилот чунин аст. рақами 66 алексей матросов дар хати дарвоза хоҳад буд. рақами 14 муҳаммадрасул лутфуллоев, рақами 24 Бортек Гиаши, рақами 88 Шаҳром Назаров, таҳти рақами 19 муҳаммадрасул лутфуллоев ҳунарнамоӣ мекунад. рақами 11 Шорух Сангов, рақами 5 Ванагатен, рақами 17 Назрулло Ашурализода, таҳти рақами 7 Шарафҷон Солеев бозӣ мекунад ки ӯ капитани даста аст. рақами 3 Салоҳиддин Иргашев ва рақами 20 бошад Ингомбе Рудолф. ҳамин футболбоз ҳунарнамоӣ мекунад. ва ҳайати дастаи панҷшер бошад дӯстон арҷманд ба таври зайл аст. инҷо Сонатулло Исмоилов таҳти рақами 33 дар хати дарвоза қарор дорад. бозигароне ки дар майдон ҳастанд: Равшан Азизов рақами 17, Фирдавс Алиназаров таҳти рақами 4 бозӣ мекунад, Сулаймон Собиров рақами 28, Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов рақами 5, таҳти рақами 19 Мухтор Ортиқов бозӣ мекунад, рақами 10 Удинаев Маҳмад Расул, таҳти рақами 7 Ҳасан Холов, рақами 27 Ҷурабек Юсупов, рақами 13 Давлатбек Сайдаминов ва рақами 22 бошад дар хати ҳуҷум Сонатулло Азизов ҳунарнамоӣ мекунад. аз оғоз аллакай маълум аст ки дастаи ҳосилот чӣ гуна мавқеъ гирифтааст дар майдон. дастаи мазкур айни замон дар ҳуҷум қарор дорад ва кӯшишҳои бисёртари дастаи ҳосилот ин тавассути канорҳо ба ҳуҷум гузаштан ва чунин зарбо аз фосилаи дур ба тарафи дарвоза иҷро кардан мебошад ки айни замон мо шумо яке аз чунин зарбаҳоро мушоҳида кардаем. аз фосилаи дур ин зарба иҷро гардид, вале туп каме баландтар рафт. оҳиста оҳиста он бозигароне ки ба муддати чанд вақте аз футбол дур буданд шояд бармегарданд ва метавонанд ба ҳолати хуб биёянд. барои мисол яке аз онҳо чанд сония пеш ба мо нишон дода шуд. ман дар асар дорам Шаҳром Назаровро, футболбозе ки хеле дифоъгари хуб буд дар сатҳи наврасӣ, ҳангоме ки бозигарони навраси кишвар дар чемпионати Осиё то ба бозии финалӣ баромаданд. яке аз футболбозони муҳими хати дифоъ аз Шаҳром Назаров буд дӯстон азиз, вале баъдан ба муддати чанд вақте аз футбол дур монд ва ғайр аз ӯ боз чанд футболбозони дигар ҳам инҷо имконият аст. Шарафҷон Солеҳов талоши футболбози мазкур буд. вазъияти мазкур бенатиҷа ҷамъбаст мешавад. ва худи Шараф Солеҳов меравад ба канори майдон барои ҷо кардани ин зарбаи кунҷӣ. партоп ба дохили ҷаримагоҳ. ту ба дохили ҷаримагоҳ партофта мешавад. инҷо зарба ба тарафи дарвоза. дастаи ҳосилот бисёртар ба ҳуҷум меравад. кӯшишҳои бештар ин тим дида мешаванд. Бортек Гиаши айни замон зарбаи худро зад, вале зарбаи ҷокардаи футболбози мазкур нодақиқ рафт. бозам мебинем ки ту ба назорати дастаи ҳосилот мегузарад.
мавқеи футболбозон яъне ҷойгиршави онҳо ба ҷойгиршави бозигарон дастаи осилот монанд ба 4-4-2 аст, чунки мо Салавиддин Эргашев ва Рудолфро ду нафарро бисёртар дар хати ҳамла мебинем. Дар баъзе аз ҳолатҳо ин ба 4-3-3 ҳам табдил меёбад ва ҳамчунин дар ҳоли дифоъ дастаи мазкур 4-5-1 ҳам бозӣ мекунад, чунки Рудолф ягона нафар ҳангоми прессинг дар хати ҳамла боқӣ мемонад. Имконият барои футболбозони дастаи осилот дида мешавад. ҳуҷуми хеле хуб, зарба ва гол, аммо офсайд аст. тӯб ҳарчанд ба дарвоза ворид шуд, Рудолф ин зарбаро бо гол анҷом дод, вале ин гол ҳисоб карда намешавад, чунки футболбози мазкур дар офсайд қарор дошт. каме осеб гирифтааст Фирдавс Алиназаров. мо мушоҳида мекунем чӣ гуна Рудолф инҷо пеш гузашт, зарба зад, зарбаи ҷокардаи ӯ бо гол анҷом ёфт, аммо довар офсайд гирифт. довар аз канор байрақчаи худро баланд бардошт ва бо сабаби офсайд ин гол ҳисоб карда намешавад. Фирдавс Алиназаров, дӯстони азиз, ин футболбоз ҳамроҳ бо дастаи 23-солаҳои кишвар, ҳамон яъне тими умеди кишвар, ки аввалин маротиба ба чемпионати Осиё байни 23-солаҳо рохат гирифт, яке аз ҳамон футболбозон буд, ки дар кишвари Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ карда буданд ва натиҷаи на он қадар хуб албатта ин даста нишон дод ва аз ҳамон дастае буд ки ва ҳамон ҳайати бозигароне буд ки баъдан ба чанд ҳодисаи дигар берун аз футболи ҳам овард, ки чандин футболбозонро аз футбол дур андохт, ҳатто баъзиҳоро умрбод. Шаҳром Назаров, дӯстони азиз, бозигаре ки метавонад гӯям ки ба ҳамон сатҳи қаблии худ баргардад, чунки футболбози мазкур албатта дарси футболро хеле зиёд гирифт. Бозигаре ки дар сатҳи наврасӣ дар рақобат бо дастаҳое ки дастаҳои пешсаф ва дастаҳои аввали Осиё шумурда мешаванд, худро хуб нишон дод. Баъдан албатта ин бозигар кӯшиш кард то ба хориҷи кишвар рафта берун аз мамлакат ҳунарнамоӣ кунад. Чандин факторҳо омилҳое буданд, ки барои ба хориҷа рафтаниро халал ворид расонданд. ӯ новаста ба ҳамаён ба хориҷа рафт, дар чандин дастаҳо бозӣ карда. Мо ин дастаҳое ки гӯям дастаҳои сатҳи аввал ва дивизионҳои баланд бошанд, яъне чунин дастаҳо набуданд. Дар чандин дастаҳо яъне аз футбол дур нарафт, аммо аз футболи гӯям агар профессионали гӯям метавонад ин гап дуруст бошад. ва акнун албатта Шаҳром Назаров боз баргаштааст. Метавонад дар мавсими кунунӣ ба дастаи ҳосилот албатта кӯмак бирасонад. Агар хато накунам, дар мавсими гузашта ӯ дар Лига 1 бозӣ карда буд. Пас ба марказ. ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Паншер, ин яке аз ҳамлаҳои аввалини дастаи Паншер аст. Шараф Солиев ба хати дифоъ баргашт ва дар бартараф кардани вазъият ӯ яке аз нақшҳои асосӣ гузошт. ҳарчанд ҳаяте ки ба мо пешниҳод карда шуд, дар онҷо Шарафҷон Солиев ба ҳайси капитан навишта шудааст. Яъне дар протоколи бозӣ капитани даста аз Шараф Солиев омадааст, аммо дар майдон мо мебинем ки дастбанди капитаниро футболбози дигар дорад. Ман хато накунам, Шорӯх Сангов айни замон ба ҳайси капитани дастаи ҳосилот бозӣ дорад. Партоп ба канор. Шараф Солиев фирсол ба дохили ҷаримагоҳ.
тӯб аз майдон берун нарафтааст. Метавон инҷо тӯбро ба дарвоза ворид кард. Зарба ва гол! ин гол ҳисоб карда мешавад дӯстони азиз. Салоҳиддин Эргашев аз канор тӯбро хеле хуб партофт ва Рудолф тӯбро вориди дарвоза мегардонад. ҳисоби рақобат бинандагон азиз акнун 1-0 ба нафи дастаи ҳосилот мешавад. Гомбе Рудолф дӯстон азиз ҳамлагари дастаи ҳосилот тавонист мавқеъ дурустро дар наздикии дарвоза ишғол кунад ва тӯбро ба дарвозабони ҷавон Сунатулло Исмоилов ворид бинамояд. албатта дарвозабоне ки дар сатҳи наврасӣ дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон баромад мекунад. мутаваҷҷеҳ мешавем ҷо албатта офсайд нест. чӣ гуна офсайд? дар бораи кадом офсайд ҳарф зада истоданд футболбозони дастаи Паншер маълум нест. ва бе ягон хато Гомбе Рудолф тӯбро вориди дарвоза мегардонад. ҳисоби рақобат акнун кушода шуд. пас бақиб хато мекунад дар пас додан футболбози хатти дифои ҳосилот, вале ин вазъият ба хубӣ анҷом меёбад. пас ба канор Шараф Солиҳов дар идора кардани тӯб дар аз даст надодани он Шараф Солиҳов маҳорати хуб дорад ва як ба як албатта футболбози мазкур метавонад аз дилхо рақиб гузарад. инҷо қоидиябозӣ вайрон шуд ва корти зард дӯстон арҷманд нишон дода мешавад. ба Мухтор Уртиқов. боргар мушоҳида мекунем ки чӣ ҳолат рух дод. бозам дӯстон азиз омада ба ҳамон протокол мерасем ки таҳти рақами 14 дар ҳайати дастаи ҳосилот пешниҳод шудааст ки инҷо Муҳаммадрасул Лутфуллоев, вале мо медонем ки таҳти рақами 14 дар ҳайати дастаи ҳосилот куллан футболбози дигар бозигар изодааст. ин Шӯҳрат Элмуродов аст. Шараф Солиҳов ва Шӯҳрат Элмуродов дар назди тӯб қарор доранд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, зарба ва ин вазъият бартараф мешавад. дар идора кардани тӯб футболбозони дастаи ҳосилот маҳорати беҳтар нишон медиҳанд. қоидаи бозӣ инҷо вайрон нашудааст. дувора шуро мекунад ки бояд бозӣ идома ёбад. аз ҳама зиёд давоми чанд дақиқаи охир қоидаи бозӣ мағз бар муқобили Шӯҳрат Элмуродов вайрон мешавад. Муҳаммадрасул Лутфуллоев айни замон бо тӯб.
мешавам. Албатта ҳамаён факту далелҳое ки дар бораи Шаҳром Назаров гуфтам ба ин футболбоз ҳам рабт дорад. кӯшиш кард барои зарбазанӣ Назрулло Ашурализода, бозигаре ки дар мавсими гузашта албатта дар Лигаи 1 тавонист аз нигоҳи задани голҳо аз ҳама натиҷаи беҳтариро нишон диҳад. Баканор Назрулло Ашурализода, дӯстон азиз, дар Лигаи 1 кишвар дар ҳайати ӯ дар ҳайати дастаи Душанбе бозӣ карда буд ва ҳамчунин дар мунтахаби 17-солаи кишвар ҳам аст, ҳамроҳ бо Сунатулло Исмоилов ки айни замон бо ту буд дарвозабон. Ва ин футболбоз дар мавсими гузаштаи Лигаи 1 дар 25 рӯзӣ ба задани 33 гол даст ёфт. акнун ӯ ба дастаи ҳосилот гузашт ва дар сатҳи баландтарини футболи кишвар, яъне дар Лигаи Олӣ футболбози мазкур худро чӣ гуна нишон медиҳад. Инро мо шумо мушоҳида хоҳем кард. Вале як чиз, дӯстон азиз, дар футболбозони мо дида мешавад, онҳое ки дар Лигаи 1 кишвар бисёр ҳам олӣ бозӣ мекунанд аз нигоҳи задани голҳо, аз он нигоҳ ки чӣ гуна натиҷаҳо нишон медиҳанд. Ба Борте Гиаси ҳам корти зар нишон дода шуд. ӯ қоидабозиро дахалона вайрон кард ва мо шумо мушоҳида мекунем ҳамин қоидавайронкуниро. он бозигароне ки дар Лигаи 1 хеле хуб баромад мекунанд, баъдан ба Лигаи Олӣ меоянд, дар инҷо одатан худро хуб нишон намедиҳанд. яъне қаблан ҳар як бозигаре ки дар Лигаи 1 кишвар аз нигоҳи задани голҳо маҳорати олӣ дошт, аммо баъдан дар Лигаи Олӣ ҳамон натиҷаҳое ки аз ӯ интизор буданд, он натиҷаҳоро натавонист ки ба ҳамагон собит кунад. шояд Назрулло Ашурализода тавонад он шумораи зиёди голҳое ки дар бозиҳои Лигаи 1 зад, тавонад ҳадди ақал нисфи онро дар элитаи футболи кишвар ба ҳадаф расонад. ҳамлаи навбати дастаи ҳосилот, ин ҳуҷумам бенатиҷа ҷанбаст мешавад, чунки пас ба хати ҳамла он қадар хуб расонида нашуд. ҳамлаи ҷавобӣ дастаи Паншер ва ин ҳуҷум тавассути марказ акнун идома хоҳад ёфт. аммо пас ба канор Давлатбек Сайдаминов ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ ва зарба то ҳанӯзам зада нашудааст. фурсати зарбазанӣ акнун аз даст рафт. танҳо як фурсати зарбазанӣ буд берун аз ҷаримагоҳ ки он ҳолатро ҳам футболбозони дастаи ҳосилот маҳкам кард. мавқеъ зарбазанӣ маҳкам шуд ва баъдан ҳамин ҳуҷум ки яке аз ҳамлаҳои ками дастаи Панчер буд, ин ҳамлаам бо гол анҷом, умуман бо зарба ба тарафи дарвоза анҷом намеёбад. Бортегиаши бо пасҳои кӯтоҳ ва миёна кӯшиш мекунанд футболбозони дастаи ҳосилот то аз хатти дифоъ бароянд. Шаҳром Назаров, Борте, ирсоли тавилиё ба хатти ҳуҷум ва пас дурусту дақиқ то ба хатти ҳамла мерасад. дар ҳамла Салоҳиддин Иргашев омода буд то тӯбро гирад ва ҳамларо идома диҳад, аммо инҷо танҳо аут аст. ҳуҷуми навбате
ҳисоб ба дохили ҷаримагоҳ имконият аст барои зарба задан ва Назрулло Ашурализода талоши зарбазанӣ кард. Матросов зарбаи ба хади ҳуҷум. ин албатта гӯем ки бозиҳои ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳастанд ва аллакай кори дасти самурабии дастаи Усилот Шамсиддин Қосимов дида мешавад. با همون پاس‌های کوتاه و میانه از خطی دفاع برآمدن با هجوم گذاشتن‌های دسته مذکور گویم که در هر یک منطقه میدان سکونجاها را تشکیل کردند. یعنی علاقه احساس می‌شود که شمس‌الدین قاسمov در دسته مذکور چگونه کار کرده است و میتوان حالا پیشگویی کرد که دسته اوسیلوت در لیگ اولی مملکت باید یک دسته خوب باشد در موسم در پیش بوده. هجوم نوبتی دسته پنچر خیلی زود توپ را به خود برمیگردانند فوتبالبازان حوسیلوت. شرف صالحov در پاس دادن خطا میکند و این به حمله جوابی پنچر میآورد که آغاز نشده به انجام میرسد. برده شهرام نظرов خطی نیمه مویه تکیه‌گاهی یعنی با منطقه تکیه‌گاهی میدان. شرف صالحov در یک پاس عادی در یک جای هموار فوتبالبازان پنچر به خطا راه میدهند. سطح دسته اوسیلوت و پنچر این زمان خیلی معلوم است. بازی دسته پنچر عموما یگان قالب ندارد و دسته اوسیلوت باشد برعکس این بازی مانند به فوتبال میباشد. شرف صالحov پرتاب به داخل جریمهگاه او میخواست توپ را به نظرالله اشرالزاده برساند. حمله جوابی دسته پنچر بینندگان عزیز توسط کنار چپ جریان دارد. دو نفر در حمله قرار دارند. دو نفر دیگران حرکت نکرده ایستادند و نه اکنون دو نفر دیگر از مرکز میدان میگذرند در حالی که توپ الکی در نزدیکی منطقه پرتافتن ضربه کنجی قرار دارد. هیچ کس البته اگر کمک نرساند با فوتبالبازان در خط حمله پس چی لازم به حمله گذاشتن. برای مثال در همین حالت در کنار توپ رو در نظارت خود نگاه می داشت بازیگر رقمی 13 دولتبек سیدامینов و در داخل جریمهگاه هیچ کس نبود. اصلا اگر فوتبالباز به کنج میدان رود از آنجا توپ رو به داخل جریمهگاه میپرتاید. زمینی باشد هوایی باشد. ولی در همین فرصت برای مثال دولتبek سیدامینov توپ رو به کی میپرتاید؟ به دروازه‌بان رقیب چی در کار؟ هیچ کس نیست در داخل جریمهگاه. هیچ کس در نزدیکی او نیست که او حمله را توسط همدسته خود به ادامه میدهد. شرف صالحov وارد جریمهگاه میشود. دوستان عزیز پاسی و یک ضربه دیگر با طرف دروازه و میبینیم که فوتبالباز خطی هجوم رودولف این گام به او تنها دروازه را نشان میگیرد. هر مرتبه که توپ در داخل جریمهگاه توپ میرسد در حال ضربه میزند و این خصوصیت خوبی
ҳамлагар аст. яъне ҳаракатҳои зиёдати финту феребои зиёдатӣ намекунад. тӯбро мегирад ва баъд аз гирифтани он дарҳол зарбаи худро ба тарафи дарвоза иҷро мекунад. пас ба хати ҳуҷум. шараф солиев, назрулло ашурализода тӯбро ба Шараф бармегардонад. ҳамла ҷавобии дастаи Паншер. инҷо қоидабозӣ вайрон шуд дар канори чапи майдон. канори чап агар мо аз тарафи дастаи Паншер назарандозем. ҳуҷуми навбатӣ партоп ба тарафи рости майдон. тавассути Никанор метавонад ҳуҷум идома ёбад. паси навбатӣ ва ин ҳуҷум метавонист то ба зарба бирасад. бисёрам дасту пӯ хӯрда бозӣ мекунад, саросемавор бозӣ мекунад футболбозони дастаи Паншер. айни замон яъне он чизе ки мо ҳамчун мухлиси оддии футбол дида истодаем, айни замон ягон футболбози дастаи Паншер ба мисли бозигари гӯем ки профессионалӣ бозӣ накарда истодааст. ҳамду тӯб ба ин тараф ба он тараф зада мешавад. хуб, инҷо дувар корти сурх нишон медиҳад ба бозигари дастаи Паншер. ва Сулаймон Собиров ва футболбози мазкур аз майдон ронда мешавад. метавонем мутаваҷҷеҳ шавем ба ин фурсат. назрулло ашурализода тӯбро гирифта метавонист ба ҳуҷум бигзарад. маълум аст ки инҷо ҳолати 1-1 бартараф карда шуд. ҳолати голзанӣ бо вайрон кардани қоидаи бозӣ аз байн бурда шуд. барои ин корти сурх дода мешавад. инҷо албатта довар баҳо медиҳад мавқеи футболбозони дигарро. яъне барои мисол агар ин бозигар тӯбро мегирифт ва қоидаи бозиро вайрон мекарду футболбози дигар, бозигаре ки дар хати дифоъ қарор дорад, ба тӯб мерасид ё на. барои мисол дар ҳамин ҳолат бинед ки ва худ баҳо бидиҳед ки оё имконияти футболбозони дигар барои расидан ба тӯб буд ё на. خب سلیمان صابرов دوستان عزیز بعد از گرفتن کارت سرخ در دقیقه 28 رقابت از میدان، در دقیقه 30 رقابت اکنون از میدان بیرون می رود. برای بازی به انجام می رسد. و اینجا وضعیت خوب استانداردی. موقع البته موقع ضربه‌زنی نیست. اگر در نزد توپ کریستیانو رونالدو سال‌های 2008-2012 نباشد، اگر در نزد توپ رابرتو کارلوس و دومینیک ساباسلای نباشند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه.
ҳамлаи навбатӣ тавассути канор идома дорад. Сулаймон Сайдаминов мехост тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ бирасонад. Давлатбек Сайдаминов албатта узр дӯстон азиз, Давлатбек. Пас ба тарафи рости майдон Шараф Солеҳов. тӯбро бақӣ бармегардонад. Камтар аз 15 дақиқаи дигари вақти асосӣ дар нимаи аввал боқӣ мондааст. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб инҷо аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун меравад. ҳамин ҳам ҳолати дастаи Паншер он қадар хуб набуд ва баъд аз гирифтани корти сурх ки акнун даста бо шумораи камтар бозиро идома медиҳад. Сулаймон Собиров аз майдон ронда шуд. Бо шумораи камтар ки бозиро идома медиҳад. албатта боз ҳам ҳолати ин тим хеле мушкил ва душвор мешавад. Гатен ирсолиё ба Рудольф. ду ҳамлагар, ду легионер дақиқтараш ба ҳам рақобат карданд. инҷо Ована Гатен ки дар минтақаи такягоҳии дастаи Осилот бозӣ мекунад, кӯшиш кард то тӯбро дуруст ва дақиқ ба ҳамдастаи худ ба Ингомбе Рудольф бирасонад. Фирдавс Алиназаров пасё ба канор. пас хуб ба маркази майдон расонида шуд. ҳуҷуми дастаи Паншер ва инҷо тӯб аз майдон берун меравад. Шараф Солеҳов. Солбақиб. Салоҳиддин Эргашев. Назрулло Ашурализода. Салоҳиддин Эргашев. кӯшиши хуб ва инҷо Салоҳ паси дурустро ба ҳамдастааш нарасонд, аз байни се нафар тӯбро нагузаронд. ин кори мушкил буд, аммо номумкин на. пас ба канор. ҳуҷуми навбатии дастаи Ҳосилот. инҷо дар пас додан хато буд. аслан имконияти хуб буд агар аз нигоҳи шумораи футболбозон назар андозем. онҷо шумораи зиёди футболбозони Паншер қарор надоштанд ва ин ҳамларо метавонистанд беҳтар идома бидиҳанд бозигарони дастаи Ҳосилот, вале хато буд. ҳамлаи дастаи Паншер фаъолтар мешаванд футболбозони ин тим. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бар муқобили Ҳасан Холов қоида ванофине буд ва ба Маҳмадрасул Лутфуллоев корти зард нишон дода мешавад.
ин албатта корти зард аст ва шояд каме баландтар ва каме ҷиддитар аз корти зард ҳам буд. фирдавс салиназаров тӯбро ба дохили ҷаримаи гоҳ хуб партофт, вале кор то зарба нарасид. матросов ҳатто ба канор ба минтақаи озод инҷо салоҳиддин эргашев қарор дорад. ирсоли салоҳиддин ба хати ҳуҷум ва дар он ҷо шарафҷон солеҳов қарор дошт. партоф ба фосилаи тӯлонӣ аз ҷониби салоҳиддин эргашев хуб анҷом дода нашуд. на ҳамеша албатта чунин партофҳо ба чунин масофаҳо дурусту дақиқу аниқ мераванд. вале агар футболбозе ки мехоҳад чунин партофро иҷро кунад ва ба чунин қароре биёяд ки бояд ман чунин партоф ба чунин масофаро бидиҳам, бояд ба худ боварӣ дошта бошад ки партофи анҷомдодаи ӯ дуруст ба тарафи ҳамдастааш меравад. дар ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон дастае мисли паншер ин чизро метавонад бахшад, вале баъдан дар лигаи олии мамлакат дастаҳои ҷиддитар метавонанд барои чунин хатоҳо набахшанд. азролло ашурализода пасёба ақиб пас ба канори чап буд, вале дар онҷо танҳо футболбозони осилот қарор доштанд ки метавонанд ба ҳусола ҳамла гузаранд. салоҳиддин эргашев имконият дорад, хеле хуб тӯбро ба тарафи дарвоза бурд, вале баъдан аз худ дуртар гузошт. ин вазъият бартараф шуд. чӣ намуд пас буд? ҳама корро дуруст ва хуб анҷом дод салоҳиддин эргашев. хеле хуб ба хати ҳамла рафт. фирдавс салиназаров финти зиданро мекунад дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дар ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон дар бозӣ бо дастаи ҳосилот. шурат элмуродов ту ба назорати дастаи паншер мегузарад. партоф ба канори чап зарба ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон беро меравад. бозигар таҳти рақами 27 аз майдон гирифта мешавад. ҷурабек юсупов ва ба ҷои ӯ ба майдон грез аслонов меояд. Хорош, хорош, Гош, хорош! Право, можно, можно! Шуха, можно, Шуха! Встречай! пас ба марказ. Шуха, стал спокойно! бозгарек ба майдон омад. грез аслонов ӯ гурез нест, ӯ албатта грез аст. грез аслонов қаблан дар дастаи саразм ҳам бозӣ карда буд.
بازی گردونیسیم بگو اینای تو قاعده و برای مثال بازی گردونن دیگر طرف رفته در چند بازی ماه نوامبر فوتبالباز مذکور همینجا نره خفا توانست در سه بازی حتی پیاپی با زدن گل شرفیاب گردد با دروازه‌های دستای سامان وحدت و مسجو گل زده بود این بازیگر. همچنین بهترین بازیگر در رقابت بر ضد دستای سامان هم دانسته شده بود. کارت زرد نوبتی با شرف صالحов کارت زرد نشان داده شد. مختار توپمون بیا حسن بیا توپمون بیا دم اینجا دم گیره دم گیر دولت همجا دم در وضعیت استانداردی فوتبالبازان پنچر میتوانند کوشش نمایند و از وضعیت معمولی حداقل توپ را به دروازه وارد کردن توانند، ولی میبینیم که در وضعیت استانداردی همانقدر بازیگزاری های دسته مذکور نیستند، یعنی هیچ آمادگی در مشق برای چنین وضعیت ها نیستند. همطور توپ البته پرتافته می شود به داخل جریمه‌گاه با امیدواری که یگانه از فوتبالبازان دیگر پنچر کوشش میکند و توپ را به دروازه وارد نماید. نظرالله شورلیزاده شرف صالحov در کنار از بین سه نفر توپ را گذراندن توانست. نظرالله شورلیزاده پس نوبتی به طرف رودولف شاروخ سنگوف و اینجا شروع می شود که او قاعده بازی را ویران کرد. فوتبالبازانی که البته برایشان آینده خوب در فوتبال میهن و تا بدون از آن پیشگویی کرده میشد، این زمان اونها در دسته حاصلات بازی کرده ایستادند، یعنی برای مثال شاروخ سنگوف محمد رسول لطفالویف و شهرت المرودов شهرام نظرов اینها فوتبالبازانی هستند که در سن 16 سالگی تا به بازی فینالی جام آسیا برآمدند و در فینال از دسته ژاپن با 1 گل شکست خوردند. Rezan kiye inanıyorsun? Hasan, ay kimi pırsa, ay kimi pırsa? Yo Muhammed yo. 3 دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسم اولی رقابت. فردوس علی نظر اکتبر به داخل جریمه‌گاه از اوت میپرتاید، امکانیت ضربه زنی وجود دارد. ضربه و توپ تا به دروازه نرسید. این اولین و تا همین دم یگانه فرصت خوفناک دسته پنچر بود.
قاعد برا غمشته اصلا غمشته بیا بگیر اینجا بیا اینجا دعوت کرده می شود از بازیگران پنچر تو با پرسینگ گذارند، فشار آورند و تو رو بگیرند. در مدت 10-15 ثانیه من در نقش ترجمان بویر گمبردیف کار کردم. برگر متوجه میشویم با یگانه فرصت خوبی گلزنی دسته پنچر که حداقل ضربه به طرف دروازه اجرا گردید. خدا نرا ندرو اینای خدا بیست فردوس علی نظرов رفتیم پرتابی و با داخل جریمه گاه какой чанов где у нас чанов توپ داگار توپ با فوتبالبازی پنچر رسید، از میدان بیرون شد، یعنی ضربه کنجی نیست. متراسов ضربه با طرف چپ و کوشش کرد تا توپ را درست با صلادین ارگشف برساند که در نقش حملهگر مرکزی در طرف چپ بازی کرده ایستاده است. در هجوم و هنگامی که توپ را اداره میکند دسته حاصلات 4-3 آنها بازی میکنند. با 3 نفر در هجوم که این گمبه رودولف در مرکز شرف سولیوف از یک کنار و صلادین ارگشف از کنار دیگر. در حالت نابوزی قرار داشت صلادین ارگشف و اکنون اینجا داور صدر سگشا بالا میگرداند. قسم اول رقابت دستای حاصلات و پنچر از بازی برای دریافت زینه سوم مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان به انجام رسد. یگانه گل را همین فوتبالباز به هدف رساند رودولف اینگامبه و قسم اول با همین حساب به انجام رسد. 1-0 نیمه دوم را انتظار میشویم. Bazen pas bitti. Hey. 5 gol. Hey. Tamam. Ha? Telefonat şodora.
دوستان عزیز و مخلصان سه شماره فوتبال میهن برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوریوی به قسم دویم رقابت دسته‌های حاصلات و پنجشیر. این بازی برای دریافت زینه سوم مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که همه سال پیش از آغاز شدن موسم برگزار شود، یعنی مسابقه پیش از موسمی است برای آمادگی بهتری دستا و این زمان متوجه میشویم به یک حمله خیلی خوفناک دسته پنجشیر. این تیم در نیمه اول چنین هجوم ها را نداشت و حداقل یک ضربه مستقیم به طرف دروازه اجرا کرده نتوانست. در نیمه دوم در آغاز آن مشاهده کردیم که بسیار حمله خوب بود، ولی این ضربه را ماتروسوف الکسی دروازه‌بان برطرف کردند. توانست پرتاب به داخل جریمه‌گاه. در حال دسته حاصلات به هجوم جوابی گذشت. در یک دقیقه نیمه دوم دیدار لحظه گلزنی حادثه ها و عمل فرصت های خوب با فرق از تمام 45 دقیقه قسم اول بیشتر و بهتر بودند. ضربه کنجی و شورت المرودوف با کنج میدان می رود برای اجرا کردن این ضربه. بسیار اول با همین وضعیت متوجه شویم که چگونه فرصت بهترین گلزنی با وجود آمد. ضربه اجرا شد. دولتبک سیدامینوف این ضربه را زد، ولی ضربه زده فوتبالباز مذکور را دروازه‌بان الکسی ماتروسوف برطرف کرد. یک ارسال از ضربه کنجی به داخل جریمه‌گاه و در رفع کردن این حالت دروازه‌بان توانست نقش مهم داشته باشد. خوب دوستان عزیز، باید شما را با هیئت هر دسته شناس بنماییم و آغاز میکنیم از دسته حاصلات که با طور زیل فوتبالبازان این تیم در میدان موقع گرفتند. دروازه‌بان الکسی ماتروسوف تحت رقم 66 بازی میکند. فوتبالبازانی که در میدان هستند لطفاللهیف محمد رسول رقم 14، گیاشی بورتی رقم 24، شهرام نظرف 88، تحت رقم 19 محمد رسول لطفاللهیف است. رقم 14 باشد شورت المرودوف. رقم 11 شاروخ سنگف، رقم 5 جوان اگاتین، نظرالله اشرالیزاده رقم 17، شرف جان سولیف تحت رقم 7 بازی میکند. رقم 30 صلاح‌الدین ارگاشف و انگامبه رودولف تحت رقم 20 در میدان است. فوتبالباز از کشور گانا، بازیگری که در قسم اول رقابت یگانه گل را به هدف رساند. هیئت دسته پنجشیر اونها در نیمه دوم 10 نفره خواهند بود، چون که در قسم اول رقابت فوتبالباز این تیم بازیگر تحت رقم 28 سلیمان صابیروف کارت سرخ گرفته از میدان رانده شد و هیئت این زمان چنین است: سنت الله اسماعیلوف دروازه‌بان رقم 33، روشن عزیزов رقم 17، فردوس علی نظرов تحت رقم 4 در میدان است. رقم 28 سلیمان صابیروف بود که با کارت سرخ جزا داد از میدان رانده شد. باز یک ضربه دیگری خیلی خوب به طرف دروازه و این حالت هم برطرف می شود. در آغاز نیمه دوم فوتبالبازان دسته حاصلات لکه بار دوم اینجا میتوانستند توپ را به دروازه وارد بنمایند. میبینیم که چگونه صلاح‌الدین ارگاشف بیرون از جریمه‌گاه ضربه خیلی قوی زد. روزی محمد عبدالرحمانوف دوستان ارجمند تحت رقم 5 است. مختار ارتق رقم 19، محمد رسول دینایف رقم 10، حسن خولوف رقم 7، یوسف جورابک 27، رقم 13 دولتبک سیدامینوف و سنت الله عزیزov تحت رقم 22 در میدان است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه ضربه و این حالت برطرف کرده می شود. همچنین در هجوم قاعده بازی را فوتبالبازان حاصلات ویران کردند بر مقابل دروازه‌بان سنت الله اسماعیلوف. هجوم به دروازه‌بان و این وضعیت برطرف می شود. ما بارگر متوجه بشویم که چگونه اینجا رودولف با ویران کردن قاعده بازی رو داد. این گامبه رودولف بویر گامبردیف سرمربی دسته پنجشیر است دوستان عزیز و سرمربی دسته حاصلات شمس‌الدین قاسموف با اجتماع رود. بینندگان عزیز که دسته مذکور را این زمان آماده کرده شده است سابق فوتبالباز و بعدا سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش که حالا در دسته حاصلات کار دارد و در کوشش اساسی او به خاطر آن است دسته مذکور را بازم و موقعهای خوبی جدول مسابقه رساند. البته در لیگ اولی مملکت، چون در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته مذکور امکانیت دارد تا زینه سوم را بگیرد. بعد از این که پس از چند موسم آغاز می شود دسته حاصلات در آنجا هم کوشش خواهد کرد تا با نشان دادن بازی زیبا و ارزنده
ба дастовардҳои хубе расад ва аллакай кори дасти сармураббӣ Шамсиддин Қосимов дар дасти мазкур дида мешавад. Назрулло Ашируллозода каме тӯбро нодуруст ба ҳамлагар расонд. онҷо аввалин шуда дарвозабон ба тӯб расид ва тавонист дар рафт кардани вазъият нақши муҳим дошта бошад. дар нимаи аввали дидор дастаи ҳосилот албатта беҳтар бозӣ кард. ду маротиба Ингоме Рудолф тӯбро ба дарвоза ворид намуд. як бор бо сабаби офсайд гол ҳисоб карда нашуд ва дар ҳолати дуввум бозигари мазкур тавонист ба задани гол мушарраф гардад. ҳангоме ки аз канор тӯб ба тарафи ӯ аз ҷониби Салоҳиддин Эргашев партофта шуд, ин футболбоз тавонист бехато тӯбро ба дарвоза ворид менамояд. офсайд. қаблан дар замони иттиҳоди шӯравӣ бо сабаби иқлими бисёрам мувофиқи кишварамон мусобиқаи мазкурияни ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳатто мусобиқаи байналмилалӣ ба ҳисоб мерафт, чунки дастаҳои гуногун аз Осиё дар ин ҷо иштирок мекарданд, аз мамлакатҳои дигар, ва метавон гуфт ки соли таъсисёбии ин мусобиқа ба соли 1977 рост меояд, ки он замон чанд даста аз 8 клуб аз Осиёи марказӣ дар ин ҷо иштирок варзиданд. имконият барои дастаи Панҷшер, зарба ба тарафи дарвоза эҷро мегардад. дар нимаи дуввум дастаи Панҷшер беҳтар бозӣ карда истодааст. як зарбаи хуб аз фосилаи наздик ба тарафи дарвоза эҷро гардид, вале тавре мушоҳида кардаем зарба эҷро кардаи Мухтор Ортиқов хеле баланд аз дарвоза рафт. Назрулло Ашируллозода натавонист ин ҷо дурусттар бозӣ кунад ва баъдан қоидаи бозиро ҳаму вайрон кард. як тағйирот дар ҷараёни қисми аввали рақобат дар охири нимаи аввал буд. Ба майдон дар аз дастаи Панҷшер Грез Аслонов омад. Бинандагони азиз, ки ин футболбоз айни замон таҳти рақами 23 дар майдон ҳунарнамоӣ карда истодааст. Шамсиддин Қосимов самураббии дастаи ҳосилот аз мавқеи футболбозони худ дар майдон незамон он қадар розӣ нест. пеш аз ҳама фикр дорам ин нигаронӣ ё рабт дорад ба мавқеи футболбозони хатти дифоъ, чунки дар қисми дуввум аллакай чанд бор дар интихоби мавқеъ шогирдони Шамсиддин Қосимов хато карданд, ки ин ба лаҳзаҳои хуби голзании дастаи Панҷшер овард. ҳамон лаҳзае ки дар нимаи аввали дидор умуман аз онҳо сару садое набуд. пас ба хатти ҳуҷум дар танои Салоҳиддин Эргашев мубориза бурд, дар байни ду нафар қарор гирифт ва тӯбро аз даст доду, баъдан қоидаи бозиро вайрон кард. аввалин ғолиби мусобиқаи мазкур дастаи Помири шаҳри Душанбе аст, ки соли 1977 ин даста ғолиби ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон шуд. дар он ҷо дастаи Алға дуюм ҷо гирифт ва дастаи Кайрат ба гирифтани зинаи сеюм даст ёфт. баъдан дастаи Калхозчӣ аз шаҳри Ашқобод ғолиби ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон шуд. 2 сол баъдан паёпай солҳои 79 ва 80 дастаи Помир гирифт. дастаи Крилия Советов тавонист соли 81 ин ҷоизаро бигирад ва пас он 6 сол паёпай аз соли 1982 то соли 1987 ҷомро танҳо дастаи Помир мегирифт. зинаи дуввумро Пахтакор, Автомобилист, Динамо, дастаи Сурхон мегирифтанд.
نفر пеш аз пош хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ яъне ғолиби охирини ин мусобиқа дар замони иттиҳоди шӯравӣ дастаи вахши шаҳри қурғонтепа буд ки дар финал онҳо дастаи кайрати алматоро шикаст доданд. як муддат мусобиқаи мазкур албатта доир нашуда буд. ва баъд аз чанде боз ин мусобиқа сар гирифта шуд ки эҳёшавии он ба соли 2012 рост меояд. бо шарофати президент федератсияи футболи мамлакат Рустам Эмомалӣ ин мусобиқа эҳё шуд ва бозам ҳама сола аз соли 2012 то инҷониб идома дорад. давлатбек саймоминов партобиё ба дохили ҷаримагоҳ зарбаи ҷо мешавад ва ин фурсат бенатиҷа ба поён мерасад, аммо пеш аз ин тӯб ба дасти футболбози дастаи Панчера дар дохили ҷаримагоҳи рақиб расида буд. баъд аз эҳёшавии мусобиқаи мазкур соли 2012 аввалин дастае ки қаҳрамониро дарон ба даст овард ин дастаи Регар Тадази шаҳри Торсузода мебошад ки дастаи Хайрро аз шаҳри Ваҳдат шикаст дод. 2013 дастаи Хайри шаҳри Ваҳдат дар финал дастаи Кемивия яъне ЦСКАи Помиро мағлуб кард. баъд аз он 2 сол поёпай Истиқлол соли 2014 ва 2015 ин мусобиқаро гирифт. соли 2016 Регар Тадаз Хуҷандро дар финал шикаст дод ва пас он 3 сол поёпай Истиқлол соли 2017, 18 ва 19 дар финал Регар ва Куктошро шикаст дод. 2 бор Регар ва 1 бор Куктошро шикаст доду ҷоизаро моли худ кард. як бор соли 2020 Куктош тавонист ғолиби ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон шавад. онҳо Равшанро дар финал шикаст доданд. 2021 дастаи Истиқлол ҷоизаро баргардонд. онҳо Вахшро дар финал мағлуб карданд. имконият барои зарбазанӣ вуҷуд дорад. зарбаи Шараф Солеҳов ва дар ин ҷо дарвозабон тӯбро гирифт, аммо довар аз канори шура мекунад ки офсайд ҳам буд, яъне Шарафҷон Солеҳов дар ҳолати нобозӣ қарор доштааст. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин фурсат. соли 2022 боз Регар Тадаз ҳосилотро шикаст дода ин ҷоизаро гирифт. ҳамчунин клуб марказии варзиши Артиш ҳам як маротиба қаҳрамониро дар мусобиқаи номбурда ба даст овард. ин ва соли 2023 рост меояд ки дар финал онҳо Регар Тадазро шикаст доданд. ва соли 2024 дастаи Равшан аз шаҳри Кӯлоб ҳосилотро дар финал мағлуб кард. 2 сол пеш Равшан гирифт ва соли гузашта соли 2025 дастаи Истиқлол тавонист клуб марказии варзиши Артишро шикаст бидиҳад дар финал ва ҷоизаро бигирад. қаҳрамони феълӣ аз Истиқлол аст. имсол онҳо дар мусобиқа иштирок накардан Истиқлол яъне ҷоизаро нафари дигар мегирад. Ҷозеф Акомади дӯстон арҷманд ба ҷои Шараф Солеҳов ба майдон меояд. таҳти рақами 10 футболбози мазкур ҳунарнамоӣ хоҳад кард. легионерони хубро ҳам ҷалб кардааст ба ҳайати худ. яъне ин ҳамон футболбозоне ҳастанд ки қаблан дар дастаҳои дигари лигаи олии мамлакат ҳунарнамоӣ мекарданд. ва онҳое ки аз дастаи клуб марказии варзиши Артиш ба ин тим омаданд, яъне Гатен, хуб Акомади, шартномаи онҳо бо дастаи Кемивия ба анҷом расиду онҳо акнун ба дастаи Ҳосилот гузаштанд. аз авто ба дохили ҷаримагоҳ партофта мешавад. кӯшишҳои навбатии футболбозони дастаи Паншер.
ارسال به داخل جریمه گاه. باز هم کار اینجا تا ضربه به طرف دروازه نمیرسد. اکامدی تلاش کرد تا توسط کنار به هجوم گذارد. استقلال سال گذشته در فینال کلوب مرکزی ورزشی ارتش را با حساب 2-0 شکست داد. دسته پنشر در تاریخ خود در همین مسابقه یک مرتبه هزینه سیم را گرفت. این به سال 2018 راست می آید و اگر ما درباره دسته حاصلات حرف بزنیم، این دسته هیچ مرتبه هزینه سیم را نگرفته است، اما دو مرتبه به گرفتن هزینه دوم شرفیاب گردید، سال 2024 و سال 2022 که در آن سال 2022 دسته مذکور از ریگارتا در فینال شکست خورد و سال 2024 باشد از رفشن مغلوب گردید. فعالتر هستند در نیمه دوم فوتبالبازان پنشهر و بازیگران حاصلات، گویا که بعد از بازی خوبی که در قسم اول داشتند خسته گردیدند، یعنی زمان خیلی بی‌مدار به نظر می‌رسند و بسیارتر ما در نیمه دوم هجوم‌های دسته پنشهر را می‌بینیم و این هم در حال است که دسته پنشهر در میدان این زمان با یک نفر کم بازی کرده ایستاده است. حالا نوبتی دسته حاصلات، جوزف اکامدی تغییراتی او با شرف سالیف البته وابسته به موقع است، چون هر دو بازیگر با پای چپ بازی میکنند و هر دو بازیگر که در همین یک کنار در کنار راست هستند حرکت میکنند تا توپ را بگیرند به طرف مرکز روند و با پای چپ یا از موقع خوب ضربه زنی به طرف دروازه ضربه زنند یا خود پرتاب به داخل جریمه‌گاه پرتاب درست را انجام میدهند. یعنی از نگاه سبک اسلوب یا خود استیل بازی جوزف اکامدی بسیار مانندی بسیار دارد با بازی شرف سالیف. داوران لیگ عالی مملکت، داورانی که در مسابقه‌های بین المللی هم بازی را کمی میکنند، در ورزشگاه قرار دارند بازی را اونها هم تماشا میکنند، یعنی هم گلمراد سعدالله، هم نصرالله کبیرов، خسرو صدیقزاد و دیگران در ورزشگاه مرکز جمهوری هستند. شاید در رقابت فینالی را اونها حکم میکنند. در رقابتی که دسته برقچی بر مقابل هولبوک بازی میکنند، یعنی به فینال از همین دسته ها برآمدند. در رقابت در بازی دوری نیم نهایی دسته حاصلات و پنشهر مغلوب شدند. دسته برقچی با شرافت دوبل لیگنر گانگی خود دوبی رامین بر دسته حاصلات پیروزی را به دست آورد. آن بازی با حساب 2-0 به انجام رسید. در بازی دیگر باشد هولبوک با پنشهر بازی کردند، وقت اساسی با حساب مینیمالی 1-1 به انجام رسید.
вале дар силсила зарбаҳои пеналти баъд аз бозӣ футболбозони дастаи ҳулбук тавонистанд пеналтиҳои худро беҳтар иҷро кунанд ва бо ҳисоби 6-5 дастаи ҳулбук дар пеналтиҳо пирӯзиро ба даст оварду тавонист роҳи худро ба финал ҳамвор кунад. корти зарди навбатӣ инҷо Назрулло Ашурлизода бо корти зард ҷазо дода мешавад. ба Шамсиддин Қосимов самарабии дастаи ҳусилот корти зард нишон дода мешавад. ба самарабиён аслан албатта барои баҳсу мунозира кардан ва ихтилофи назар бо доварон ё худ бо футболбозон корти зард нишон дода мешавад. ки яъни замон бо ҳамин сабаб Шамсиддин Қосимов ҳам корти зард мегирад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳеҷ кас натавонист инҷо зарбаро иҷро кунад. Шаҳром Назаров паси дақиқиё ва тавассути марказ ҳамлаи бисёр ҳам хавфноки дастаи ҳосилот то ба ҳамлагарон алохусус то ба Рудолф ва ба Салодин Эргашев нарасед. бо суръати баландтар инҷо тӯб партофта шуд. аз ин лиҳоз албатта Давлатбек Саймоминов натавонист тӯбро бигирад. Шаҳром Назаров борте зарба ба хати ҳуҷум инҷо Алексей Матросов дарвозабон аввалин шуда ба тӯб мерасад. ҷоиза пули мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 100 000 сомониро ташкил медиҳад. 50 000 сомонӣ барои дастаи дода мешавад ки ҷои аввалро мегирад. барои дастаи зинаи дуввум 30 000 сомонӣ ва ҳамин дастаҳое ки замон мубориза борисоданд ба ғолиби онҳо 20 000 сомонӣ дода мешавад. яъне барои зинаи сеюм 20 000 сомонӣ ҷоиза пулӣ пешбинӣ карда шудааст. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ Рудолф пасиё ба канори чап Салоҳ Эргашев ӯ тавассути канори чапи майдон замон ҳамларо идома медиҳад. аммо дар марказ ҳеҷ кас нест барои дастгирии ҳамин ҳуҷум. баъдан гате омад вале дертар. Акомади Назрулло Ашурлизода зарба мезанад. кӯшиши навбатиё Рудолф зарбаю ва бинед ки зарбои ингоми Рудолф ҳамеша ба ҳадаф мерасанд, яъне ҳамеша мустақим ҳастанд, ба дарвоза мераванд. ҳарчанд бо гол ҳам анҷом наёбанд, вале аз ҳама футболбози хавфнок дар хати ҳуҷуми дастаи ҳусилот дар рақобати имрӯза маъз ингоми Рудолф аст. инҷо Сунатулло Исмоилов тавонист зарбаи иҷро кардаи ҳамлагари ганагиро бартараф кунад. Шурат Элмуродов инҷо тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ мепартояд ва бозам дар ҳамла футболбозони дастаи ҳусилот қоидаи бозиро вайрон мекунанд.
Ака таби. Рафтем, бардо старта. Кида. Джой на капота боди кунен. Саросман наше. Жозефа Комади. То ба Комади бармегардад ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ. яке аз хусусиятҳои хос ва яке аз талаботое ки Шамсиддин Қосимов аз футболбозони канори рус дорад вобаста ба имконият, албатта ин футболбозон беҳтар мешавад агар бо пои чап бозӣ кунанд. бозигароне ки дар хати ҳуҷум ҳастанд онҳоро пеш аз ҳама дар ин замон дар назар дорем. барои мисол аллакай маълум аст ки дар ҳамин канор Шамсиддин Қосимов дар лигаи олии мамлакат ҳам аз хизматҳои Шараф Солеҳов ва Жозефа Комади истифода хоҳад кард. яъне бозигароне ки дар наздиктар ба ҳуҷум бозӣ мекунанд ва бо пои чап бозӣ мекунанд. Шӯҳрат Элмуродов дар байни ду нафар қарор гирифт ва тӯбро аз даст дод, баъдан ба вайрон кардани қоидиябозӣ роҳ дод. чун футболбозони Паншер дар майдон 10 нафар ҳастанд, айни замон ҳангоми дар хати дифоъ қарор доштан онҳо 4-1 бозӣ мекунанд. Комади партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва дастаи осилот бошад аз ҳамон оғоз бо шакли классикии 4-3 бозиро идома дода истодааст. Шӯҳрат Элмуродов зарбаю ва тӯб инҷо болотар аз дарвоза меравад. боз имконияти зарбазанӣ ба Шӯҳрат инҷо дода шуд, аммо зарба иҷрокардаи собиқ бозигари дастаи Регард аст ва Равшани Шарикулло болотар аз дарвоза рафт. Матросов Рудольф ҳаракат мекунад ва бо суръати баланд ба самти тӯб рафта онро мегирад. бинед ки нӯб аст аз ҷуссаи паҳн ва калон. футболбози мазкур дар суръат ҳам нақши хуб дорад. як зарбаи дигар ба тарафи дарвоза ва ҳисоби рақобат 2-0 мешавад. Салоҳиддин Эргашев дӯстон азиз хеле хуб инҷо ҳаракат кард ва тавонист тӯбро ба дарвозаи дастаи Паншер ворид бинамояд. хеле хуб дар канор Салоҳ Эргашев ҳунарнамоӣ кард ва имконият нагузошт дар пеши падари худ, дар пеши Одил Эргашев. Салоҳиддин Эргашев ба задани гол даст меёбад. худи Одил Эргашев ҳам албатта дар задани голҳо бисёр маҳорати хуб дошт ва айни замон фарзанди ӯ Салоҳиддин Эргашев тӯбро вориди дарвоза мегардонад. хеле хуб ҳамин имкониятро истифода кард Салоҳ, яъне саросеман нашуд, даступо хӯрда нашуд, тӯбро қабул кард, кунҷи дури дарвозаро нишон гирифт, замини зарба зад ва зарба иҷрокардаи футболбози мазкур бо гол анҷом меёбад. яъне бе саросемагӣ, бе эҳсоси фишор, ҳарчанд онҷо се футболбози рақиб дар пеши ӯ буданд, вале бозигари мазкур бехато ин фурсатҳоро бо гол анҷом дод.
پس به خط هجوم دوباره میگیرن فوتبالبازان حاصلات. یک پرتاب دیگر به کنار چپ. خوب سعودی نرگشف دوستان عزیز با گلی که در نیمه دوم زد. همچنین فراموش کردن لازم نیست که در قسم اول در پاس هنگامی که رودولف گل زد موضوع ارسال گل بخش را به نامش ثبت کرد. کمتر از 15 دقیقه دیگری وقت اساسی باقی میماند در نیمه دوم رقابت. گاتن پاسیو با طرف چپ با داشتن چنین فوتبالبازان دسته حاصلات در موسم در پیش بوده لیگ عالی مملکت میتواند البته که برای زینه‌های خوب مبارزه برد، هم در لیگ عالی مملکت هم در جام کشور. یعنی آغاز کرده از موقع دروازه‌بان. البته هیئت دسته حاصلات بد نیست. الکسی ماتروسوف خوب بازیگرانی که در فینال چمپیونات آسیا در 16 سالگی بازی کردند و در سن و سال خود در فوتبال کشور نتیجه بهترین از برنامه آنها ثبت است. یعنی در نظر دارم محمد رسول لطف‌اللهیف رو، شهرام نظرов، شاروخ سنگوف و شورات المرادوف که شورات هم البته در همان هیئت بود ولی در چمپیونات آسیا او تقریبا بازی نکرد در همان سال چون که اصیب داشت. رودولف پاسیو با عقیب اکومادی رودولف گاتن ارسالیو با طرف اکومادی و اینجا دروازه‌بان اولین شده توپ را میگیرد. گاتن تمام گرفتی. هجوم جوابی دسته پنچر پاس با کنار و تلاش کرد برای گرفتن توپ. سنت الله عزیزوف ولی فوتبالباز مذکور نتوانست توپ را گیرد و همه را ادامه دهد. غیر از جوزف اکومادی دوستان عزیز در هیئت ذخیروی دسته حاصلات باز احسان قربانوف قرار دارد، نجم فیض‌الدین و یک دروازه‌بان دلیر عزیزوف. در هیئت ذخیروی دسته پنچر باشد. دروازه‌بان دلیر رجبوف است، بوبشو محمودزاده، محمود غیوروف و محمد شریف اسماعیلوف و همچنین قرار دارند. خب گریز اسلانوف بود که اولکی به میدان وارد شد در قسم اولی رقابت.
ҳуҷуми навбати дастаи Паншер тавассути Канор ин ҳуҷум ҷараён мегирад. имконияти хуб барои футболбозони Ҷалолиддини Балхӣ. пас ба Ақиб. ва акнун дигар ноқадар қувваи зиёд доранд футболбозони дастаи Паншер барои ба хати дифоъ баргаштан, аммо бозгарони дастаи Ҳусилот ҳам ин қуввае ки гуфтем надоранд. Онҳо ҳам айни замон он қувваеро надоранд ки дар оғози рақобат доштанд, дар оғози нимаи дуввум, ва наметавонанд дигар бо суръати баланд ба ҳуҷум гузаранд. вале онҳо метавонанд бо чунин тартиб тӯбро идора конанду ба ҳамла нараванд. боз метавонанд аз нимаи майдони рақиб ба нимаи майдони худ баргарданд, пасҳоро аз ин канор ба он канор бидиҳанд. хулас тӯбро идора кунанд, чунки то он даме ки тӯб дар назорати онҳо бошад, дастаи Паншер ба дарвозаашон гол нахоҳад зад. ҳисоб ки 2-0 аст. тамоми ҳаққу ҳуқуқеро доранд футболбозони Ҳосилот то идора кардани тӯб ба хотири идора кардани тӯб бошад, на ба хотири ба ҳамла гузаштан, на ба хотири ҳуҷумҳоро созмон додан. чунки барои онҳо айни замон аз ҳама муҳим нигоҳ доштани ҳисоби рақобат аст, нигоҳ доштани ғалаба аст. Акомади зарба мезанад ва ин зарба бо гол анҷом меёбад. ана ҳамин чизро ишора кардем ва ҳамин чизро дар назар доштем. ҳангоме ки аз канор бозигаре бо пойча бозӣ мекардагӣ тӯбро мегирад ӯ ба марказ ҳаракат карда ӯ зарба мезанад ва Шараф Солеев чун ин зарбаи худро бо гол анҷом дода натавонист, ин корро Ҷозеф Акомади мекунад. бозигаре ки дар қисми дуввум аст ба ҷои Шараф Солеев ва дар мавқеи ӯ ба майдон омад. ҳаллаи Паншер, зарба ба тарафи дарвоза, як зарбаи мустақим буд, аммо Алексей Матросов тавонист бехато ин зарбаро бартараф кунад. Гатен дар маркази майдон, ӯ дар минтақаи такягоҳии дастаи Ҳосилот дар рақобати имрӯза бозии хуб нишон дод. Акомади тағйирот дар ҳайати дастаи Паншер. бозигари рақами 12 Маҳмад Шариф Исмоилов омода аст барои ба майдон омадан. ва Ҳасан Холов аз майдон гирифта шуд. бозигаре ки таҳти рақами 7 то ҳамин дам бозӣ кард. Акомади зарбаи навбати ӯ, аммо инҷо зарбаи ҷо кардаи Ҷозеф Акомади кулан ба тарафи дигар рафт. на ба мисли он зарбае ки дар ҳолати гол дидем.
қоидаи бозӣ вайрон мешавад. қаблан ҳам албатта Комади ва Рудольф ҳамчунин Салоҳиддин Эргашев дар ҳамин мусобиқа бозии хубро нишон доданд. аз ҷумла дар бозӣ бо дастаи Сардор Акомади дубл кард, Рудольф ҳамчунин ду гол ба самар расонд, ӯ ҳам дубл кард ва Шарипов ва Салоҳиддин Эргашев як голиро ба самар расонданд. ҳисобҳои хеле калон ҳам дар мусобиқаи мазкур ба қай гирифта шуданд. аз ҷумла дастаи Барқчӣ дастаи Рангонро бо ҳисоби 12-0 шикаст дод. ҳамлаи навбатии дастаи Панчер. бозам як фурсате буд ки бебаро ҷамъбанд шуд. дастаи мазкур дар марҳилаи гурӯҳӣ ҳам байни ҳам рақобат карданд ва аҷибаш он ки дар даври гурӯҳӣ дастаи Панчер ҳосилотро шикаст додан тавонист. онҷо бозӣ бо натиҷаи 2-1 ба нафи дастаи Панчер ҷамъбанд шуд. ягона голро аз ҳосилот Назаров зад. аз Панчер бошад Ортиқов ва Азизов ду голро ба самар расонданд дар марҳилаи гурӯҳӣ. дар гурӯҳи Б даставо бо ҳам рақобат карданд дар даври дуюм. Салоҳиддин Эргашев дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро қабул мекунад ва ӯро маҷбур мекунад то берун аз ҷаримагоҳ равад. ду нафар бо мубориза бурданд. шумораи зиёди футболбозони ҳосилот дар наздикии ҷаримагоҳи дастаи Панчер қарор доранд. айни замон дастаи Панчер метавонист ба аксулҳамла гузарад агар аз хати дифоъ онҳо бароянд, вале аз хати дифоъ на бо пасҳои кӯтоҳ, бо партоби тавил баромаданд ки ин ҳам кор дод, чунки корти сурх мегирад айни замон футболбози корти зард. Шаҳром Назаров танҳо корти зард мегирад. дӯстони азиз, барои чунин қоида вайронкунӣ ба футболбози дастаи Панчер дар нимаи аввал корти сурх нишон дода шуд. вале бозам мушоҳида кардан лозим аст ки онҷо футболбози дигаре аз тарафи дигари майдон тӯбро гирифтан метавонист. инҷо бале, инҷо гап сайрон меравад ки тӯбро дарвозабон гирифтан метавонист. барои ҳаминам на корти сурх балки корти зард, яъне дарвозабонам наздик ба тӯб қарор дошт, ӯ имконияти гирифтани тӯбро дошт. барои ҳаминам ба Шаҳром Назаров корти зард нишон дода мешавад. агар ин ҳолат на наздик ба ҷаримагоҳ балки каме ақибтар аз ҷаримагоҳ мешуд, ба Давлатбек Сайдаминов ҳам корти зард нишон дода мешавад барои баҳсу мунозира. аз ҳамин мавқеъ акнун метавонанд футболбозони Панчер зарбаро ба тарафи дарвоза иҷро кунанд. ҳарду ин дастаҳо дӯстон азиз дар як гурӯҳ буданд. дар гурӯҳи Б боз ғайр аз Панчер ва ҳосилот дар ҳамин гурӯҳ Парвоз ва Сардор буданд ки баъдан ҳарду ҳамин дастаҳо аз гурӯҳ баромаданд то ба марҳилаи ниҳоӣ, то ба даври нимниҳоӣ ва баъдан барои дарёфти зинаи сеюм ҳам мубориза мебаранд. хуб, довар ин ҳолатро аз наздик мушоҳида мекунад ва баъдан бояд қарор барорад ки корти сурх дода шавад ба Шаҳром Назаров ё корти зард.
خب داور آماده است تا قرار خود را برآورد. شاید بعد این کارت سرخ به شهرام نظرف نشان دهد. باز یک مراتبه دیگر می رود داور به نزد مانیتوری ور. هر قرار نباشد باید با باور یکنون نشان برآورده شود و نشان داده شود. کارت سرخ است دوستان عزیز، نه کارت زرد بلکه کارت سرخ به شهرام نظرف. بله از اول هم چنین بود، یک نو در حیرت موندیم که چرا برای چنین قاعده برانکنی نه کارت سرخ بلکه کارت زرد، ولی بعدا این اشتباه خود را بعد از تماشای ور جبران میکند داور و به شهرام نظرف کارت سرخ نشان میدهد که این البته واقعا هم کارت سرخ است، چون شهرام نظرف موقع خود را از دست داد، خطا کرد و بعدا مجبور شد تا به بنا کردن قاعده بازی راه بدهد و این قاعده برانکنی باعث بران شد که به فوتبالباز مذکور کارت سرخ نشان داده شود. تغییرات نوبتی اینجا در هیئت دسته پنچر. باز یک فوتبالباز دیگر وارد میدان می شود در دقیقه 92. احسان قربانوف دوستان عزیز با میدان آمد. نظرالله اشرالی زاده نشان داده می شود که از میدان گرفته شد. ضربه به طرف دروازه و توپ اینجا بالاتر از دروازه می رود. ارسال بعد داخل جریمه‌گاه. 4 دقیقه زم کرده شده است به وقت اساسی قسم دوم رقابت. گتن پاسیو به کنار. ارسال به خط هجوم و توپ اینجا میگذرد. میتواند امکانیت خوب باشد. صلاحالدین ارگشف این زمان به کنار دیگر آمده است. بعد از آن که احسان قربانوف به میدان آمد این فوتبالباز موقع خود را عوض کرد. احسان قربانوف در کنار چپ بازی کرده ایستاده است و صلاحالدین ارگشف به کنار راست آمد. این معنی رو دارد که جوزف اکومادی میتواند موقع خط حمله مرکز رو هم بگیرد یا به خط نیمه مایه برگردد و اونجا موقع رو برای رودولف آزاد ماند. گتن اکومادی در موقع خود است در کنار راست. این بازی برای دریافت زینه سوم مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود. دوستان ارجمند که در آن حاصلات و پنچر با هم رقابت کردند، دسته حاصلات توانست با حساب 3-0 پیروزی خود را به دست آورد. این گام به رودولف با زدن گل شرفیاب گردید. بعد از او صلاحالدین ارگشف و همچنین جوزف اکومادی گل زدن و با حساب 3-0 در این رقابت دسته حاصلات پیروزی را به دست می‌آورد. پس از چند لحظه البته بازی دسته‌های پنچر و هولبوک از بازی فینالی این مسابقه برگزار می‌شود. ساعت رسو 3 یا خود ساعت 14:50 میتوان گفت این بازی آغاز می‌شود. ساعت رسو 15 یعنی 15:00 در فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته برقچی و هولبوک با هم رقابت خواهند کرد و غالب سال 2026 را معلوم میکنند. لحظه بهترین این بازی گل ها این رقابت را شما متوجه شوید و ما با شما در اینجا خیر خوش میکنیم. خیرتان صحت و خانه آباد باشد.